Consueto appuntamento con la magia. Il mago Ares adesso ci farà vedere un numero chiamato La donna tagliata. Cosa stai pensando? Pensi a tua moglie? O forse a tua suocera? Ti piacerebbe, dicono a Roma. Il mago Ares per voi. Qu'est-ce que tu vas chercher? Le bien par le mal, la vertu par le vice. Sade, dis-moi, pourquoi l'évangile du mal? Quelle est ta religion? Où sont tes fidèles? Si tu es contre